Tesa ka jikli bakado ipi golong ba. Hatu la kata snem pila dan shabar jong jela pi dan kata jing ang lot jing tang wa wan pai sega jela pun tre sega jela me la sebagi kasi ka kara junga ari kara Karnataka ke kecik kuah pan wan pai biang pan tre sefe ispo state chumi pan tre ispo ka ri khasi chumi ka don bek re don pergi administrative issues marka kara junga ari kara Karnataka but larang awan deputation tu ngalapan wan tak mo sans ne amla wan change kara junga na po Karnataka kara po Assam ke kara dan re kecik kuah kamu ka don bek man ka por hi nasi perkhatu ba lese boleh kamla penlongnya pengan penkelai ke arah junga pengan one stay badeng teng lai keren ru andai dari ke ba kamjing jar but kan simport dan re ngadon ka ciperkhatu ba lese abin sistem asnem and sawan stage po mekelia sa shim deputation let's say sa pan deputation chikinay na central agencies but on sa one stage po mekelia ban tray numero kwa ban one stay kwa kun jangam taru kan sa sistem asnem po silong mar kaptip ka tarai kasi lejong makam ta kren kasi andre kren kasi tambat nga te subo ladan ya sa stay ka kaptip asu kan ka emlang sa lang kasi jumi kan tip ya culture kasi jumi ke makar kaptip penrai nomor ngam kwa ba kun jangam tu la shai la dak la he kan su he kaptip ka culture lejong kan kaptip ya jinglong trai lejong nomor ha ba do la rang ilong nom norung de ban sarong ya ke kepada ke trai jumi menji ban plet ya ka jinglong jumi ke kamtam habis pek minta han he minta le ni bun ba ni kena meminta kila klet ya ta ka jinglong trai juki la klet ya ta ka singkai jongki ancestors jumi bong ma kim kemas ke ta kila sarong ye kiwi pat ke kamle le kata la da pi sultanat pan le nem tai kamle le ngamdan super sha kita are haba khadu te ide borbo pan sarong swai ke tong ke nan kata ngam one street number pun singaru kip ke kata ka jinglong raj ka ke culture pinsayo banpej ya ka full interview ha ka artarik banai balai arajar opsan ha ka por Janmiet